jam e kisi e moɗo nokku kala kaciti toon saji mon hittude fi humpitagol ko fewndi ka Bantingel TV men salmini on men landi kon si tawi woni tan ala e moɗon onon e ɓe nguureji moɗon nokku kala ka wonɗon men e jentorde hande kadi ko juma nogay e jeego lewru décembre 2025 ko sayɗo tindeten fiyo men waw wattude e sokeje mon kumpite ɓurɗe hittude feƴƴude e nder yontere nden eɗo geeli juma kala wona ko yituduɗen fiyo men wattu e sokeje mon kumpute ɓurɗe hittude feƴƴude e nder yontere nden aɗa noon en fof kintinde wona wowiri noon e hino toɓɓe janeɗe wonɗen e honorde ɗen Mamadou Juma Diallo ko on woni do haray ko o nyaawore mu waɗi ka tribunal Dixine fi ko fewti do haray e tewagol do o piya goɗɗo hara hino wondi e haqqille mum ɗum ɗo wonno ko waɗi haray e alarba on 17 décembre 2025 haray noon ko toñira piugol ko locataire jo makko e mana goɗɗo lozunoɗo ka suudu maɓɓe randu no feƴƴiri wona ko mi wawi wattude ɗum e sokeje mon ka journal ɗo si en feƴƴi ɗon en holle wonde makko sukaɓe yiɗo kadi woni ko ñawore mum waɗi fayin ka tribunal Dixine ɗon ɗum ɗo noon ko suka maketeɗo Mamadou Minka Bari wattodade e Nuhusu ka tawata do haray ɓen kadi hino o toñira do wippagol saku e hoore motoru ka tawata ɓe yahno seeɗa ɓe yani ko ɗum waɗi hamɓe he ñaajoge ñawore maɓɓe nden no feƴƴiri wona e ɗum ɗon kadi komin wawi wattude e sokeje mon ka a kumpite men ɗo si tawi woni en feƴƴi ɗon e wuggoto han hewten do haray ka district Mangaro ɗum ɗon no haray ko nder nder nokkure wiyetende e Sulukudu woni ko woni ka tawata do haray e ko o kilométre aji 9 woni ko sendidiri ɗum e commune rural Banankoron ɓen ɗon ka sayon fewndi ɗo hino hawrodirde sattende fota ko wona seeɗa fi ko homodiri e heɓugol ndiyal laaɓuɗam woodi ko ɓe tori gouvernement ngon woni ko min firtani on ɗum ɗon fof ka kumpite men ɗo musidɓe yiɓɓe ko toɓɓe janeɗen ni wato woɗɗito en tinde joni firten fensiten mi salmintini on en hunori e ngandure ko maketeɗo Mamadou Juma Diallo ka tawata do haray on ɗon ko o jombuɗo e baba ɓengure woni do ko tumira tewagol piya goɗɗo hara hino wondi e haqqille mum ñawore makko nde no wonno ko waɗi ka tribunal Dixine ɗum ɗon noon haray koyo alarba 17 décembre 2025 ka tawata noon e ɓawto ñawore makko nden wonno do ko o fawa e hitande kaso ka tawata lebbi jeegoji ɗin ko nyawlali e yoɓugol kadi alamani mo o guluji do haray e temeɗɗe 5 mbuɗi lagine ko honno nde ñawore feƴƴiri ɓaytima do o addama ka yeeso leggal kañum do on fawaɗo tuume Mamadou Juma Diallo ka tawata ko jibinaɗo e nde hitande 1977 haray do o no joga guilandema ñande 10 octobre 2025 ka tawata no mi holliri on noon on ɗon ko jombuɗo e kadi baba ɓengure ka tawata himo tumira e piwgol do o sonnajo maketeɗo Safaratu Diallo ko wadda ka yeeso barwal wonno do ko iriti tume fawaɗe e hoore makko ɗen ka tawata wonno do ko o tori yafuye o holluno noon e ɗi e konnguri ɗo ko gonga oɗo ko locataire jo amen mero mi tawi imo wallini paɗe modi makko ɗen kamen wallinta ɗon mi dirni paɗɗen o arti ɓayno mi dirni paɗɗen kontuma woni ko jogilan mi yari mi fuɗɗi feƴƴude o yetti bidon rouvel litre o tappinmi ka koyɗe mi hoti ka suudu ko on tuma bimbinde ñande min kadi mi yehi mi ƴettoye leggal ko yimɓe ɓen hutorta kon fi wengol ridoji ɗin min kadi mi tappirimo ɗum ɗon laaɓi 2 hari miɗo seytini fota ko wona seeɗa woni ko sifi fi noon faale laɓɓingol fota tribunal ngal wonno ko fewtinimo ngal landal ɗo ene noon wonno ko holluɗon oɗo konnguri musuɗi e mana hulɓinɗon mo o jaabi o way ka tawata noon partie civil on har yala ton e mana sonnajo piyaɗon kono tawde hari on ɗon fewtinama lande o sifike ko feƴƴi kon wonno ko wonɓe ñawde ɓen jangi ko sifi kon ka tawata noon e nder ko ɓe jangi kon hari no holli ɗum ɗo ko telemma 7 heures on min hari miɗo fokkiti ka l'école ko mi yaltata ko ɗon mi juhi Mamadou Juma ambugallan o ƴetti leggal ngal o tappinmi laaɓi 2 e kadi o hollinmi simi yeggitimo tawi ko ɗin bindi woni e janngade kawon sonnajo woli ɗon e ɓawto noon yewtereji ɗin wonno ko ɓe landi ministére public on yo kañum kadi hollu fondo mum ko humodiri ndum muradu kono ɓen ɗon e wi maɓɓe tippude ko tawata kon kañum Mamadou Juma hari faala waɗande hoore mum sharia on ɗon no duwa yegginede ɓer embere bonnere makko nden ka tawata ɓen ɗon landitino wondema
yo on ɗon fawe duuɓi 3 kaso ka landugol ɗon non wonno ko kañum tuumaɗo on tigi tori yaafuye o wi yo tribunal ngol yaafomo woni ko waɗi ella kono noon ɗum ɗo wattata ka lannugol wonno ko Mamadou Jumande ka turiɗo fewti ɓe fawnomo hitande kaso ka tawata lebbi 6 ɗin ko nyawlaɗi e yoɓugol kadi alamani guluuji 500 mbuɗi lagine feƴƴen ɗon fahinno mi holliri on non ka hunorɗe hare do ko ɓe sukaɓe ɗiɗo ore oya ko Mamadou Minka Bari oya ko Nuhu Sow woni ko makete ka tawata ɓen ɗon ñawore maɓɓe kamɓe kadi wonno ko waɗi ka tribunal diksinde ɓen ɗon non haray hino o toñira do o wippitugol saku goɗɗo e hoore motoru e nder ɗum ɗon non haray kañum Minka Bari ɓayaddama ka yeeso leggal wonno kanko do ko o irriti tume fawaɗe hoore makko den ka o bangini worin wondema hare ko kanko woni ko ukki Nuhu e nder murandum ɓaytima on ɗon hari anda ko hon ɗum o yeɓɓi waɗugol hare noon ko maketeɗo Mamadi Leno woni ko ɓe wawi wippade saku mum hare noon ɓen ka tawata hino joga ka maison centrale Conakry gilandema ñande 2 décembre 2025 Mamadou Minka Bari e Nuhu Sow wonno do hare ko ñawore maɓɓe woni ko waɗi e nder ɗum ɗon noon ko wadda ka yeeso leggal kañum Minka Bari nomi holliri on noon wonno ko irriti tume fawaɗe e hoore makko ɗen on ɗon noon haray ko suudojo ka tawata ko maɗo duuɓi 17 ɓaytima waddama ka yeeso leggal wonno ko sifi ɗi konguɗi ɗo miɗo irriti tume fawaɗe e hoore an ɗen mi yawno mi tawi Nuhu ka gollata ɗon min nimo yo ɗo tan mi wattita téléphone ango e nder noon komi wonno doginde kon woni komi wippiti saku Leno o ko on tuma min yehi seeɗa min yani ɓe nangi men noon kono noon Nuhu fu anda e ndu muradu komi wimo yo ɗo tan komi wonno doginde moto on ɗum kadi komi wippi saku o yaw kanko fu so anda e nder mum o anda hari ko honɗum mi miijino waɗugol e nder komi wi yo ɗo tan kon woni ko holli e sengo makko noon kañum Nuhu Sow maɗo duuɓi 18 kanko kadi wonno ko duki o yeddi tume fawaɗe hoore makko ɗen kono e nder ɗum o ɓanginno wondema ko kanko waɗi hamɓe yani ka motoru e kadi o ƴettuno motoru ndun o jonniti o ƴettuno saku on o jonniti jommum o holli ɗi konguɗi ɗo min ka o waranno lan kam woni gollude ɗon o wila yomi ɗo tumo o sansinira téléphone makko min yehi kono ka hoore lawol o wiyanno wo hari mo falano wippitude goɗɗum kono ɗum ɗon o wuupi mi wimo noon yo accu ngun jikku makko ɗon ɗum ɗon moƴƴa kono kami gaynata wolugol ɗon tawi min hewti kadi télémaca station T5 ko on tuma woni ko wippi saku Leno on kadi ko e nder ɗum woni ko mi moƴƴuru meƴƴeren ni ka hoore moto hamme yani ɓay mi yani mi ƴetti saku on mi jonniti Leno ko ɓay on ɗo ganda min mi tawaka warno o uttilan ka yeeso ko nder ko mi sifantomo ko min mi tawaka woni ko ɓe ari ɓe nangimmi woni ko on ɗon kadi sifi tippude noon e ko tawata kon hari partie civil on e manamo saku mum wippa o ngala ton wonno ko juge on ɗum ko Mohamed Sangari nattiri ndu muradu fi etenen on ñande 9 janvier 2026 fiyo partie civil on kañum kadi aru sifo ko honno muradu feƴƴiri feƴƴen ɗon fayino mi holliri on noon ka honorɗe ka secteur Mangaro ɗum ɗon noon haray ko e nder o district noddirteɗo o Sulukudu ka tawata ko kilométre aji jeɗɗi woni ko sendidiri ɗon e commune rural Banankoro on ɗum ko nder préfecture Kerouane haray do sonnaɓe telen ton hino yangi hino sonji fota ko wona seeɗa tippude ko tawata kon haray ɓe ala ndiyam e wi kumpite ɗen haray ɓen ɗon ɓe seppe ko yata e kilométre goto fi yewgol to ka cangol ka maɓɓe ɗon fi yoɓe heɓu ndiyan tawata kadi ɗan ɗon ndiyan haray hina laaɓuɗan minen ɗo min ala pompi ko woyndu wotoru woni ɗo ɗum ɗon kadi ndu ɓeeɓay ka ceeɗuɗo rewɓe amen ɓen wonay ko seppi ko yata e kilométre fi yoɓe wawa heɓude ndiyan ka cangol amen goɗɗon cangol ɓeɓata kono ndiyan ɗan ɗoytoto ton fota kadi haray ɗan laaɓa ko ɗum waɗi sondo e sa haray meɗen hawrodiri ga e nawnaje ɗum ko wano muusu reedu pay ko yamen koye kadi wonay sondowo ko wulliti nawnaje ko ɗum woni ko holli kañum Ali Soare ka tawata ko kanko woni chef secteur nokkure nden ɗum ɗon non muradu ina sonji ɓe fota ko wona seeɗa ko ɗum waɗi so tawi chef secteur on en tori ardiɓe ɓen ballal meɗen landi gouvernement o yoɓe wallito men min heɓa siko pompi goto ka hoɗo amen ga ɓaytima men sonjike e nder ngo hoɗo ɗo fop ko pompi goto ko woyndu woturu woni ko men mari ga pompi hay goto ala
e kadi landu wendu ɓeɓay ko maka cangol si tawi ko yomen heɓu ndiyam woni ko holli sen feƴƴi ɗon en andine wondema dow haray gouvernement on e dow jonnodiral juuɗe maɓɓe kamɓe e ministére halfinaɓe ko ɗoli misiddaji ɗin ka tawata dow haray ni ko fewde feutoji ko humodiri e lannode e hitande goo e arugol kadi hitande heyre goo haray e woni ko ɓe ƴetti eɓɓore nden eɓɓore ɗon noon hino humodiri e fi ko wiyete e feu d' artifice on e mana dow ko yimɓe ɓen fettinta hino waywa tombola e jemmaji ɗen tentini noon e fendo ɗi feetoji ɗo ɗum ko gilandema 25 24 hanaɓe 31 ma ɗum kadi do 1er janvier on ko ɗum waɗi handoɓe holli wondema hutorgol ɗin ɗon woni ko tonga hirsake keeru fendo ka feetoji ɗo ɓe holli noon hay si tawi woni feetoji ɗin feƴƴi haray to hutorgol ɗum ɗon ɓe tongata few kono do hotoreɓe ɗum ɓen haray no duwa ɗaɓɓude autorisation e mana do yamirode ko yamiriɓe ɗo haray gollitirgol ɗum ɗon sina ɗum do haray on tigui si waɗi no wawa so tawi haray o lundike shariaji ɗin musidɓe yiɓe en hardi ha ɗo fi ko humodiri e kumpite ɗen meɗe weltani on ko accito ton kon sayji mon hittude fi humpitagol ka Bantingel TV haray si muyo muyi en tintidi e say jero e ɗin fifiyoje kumpite go wassalam.